Jatang malah US kayaknya ohongan tuh marka baru mana tuh bapak Maxim marka onlar Nikolay Kolotko'nun mana kişilerge kayıtlanca olay denirse bir yürüngülü vakatları mana tutta dağını tutar bu. Cuma tuh ya banda hevelesme levit. Maxim meden erini meden nakastada kini akan tekner tapasta gol sangat negara ya pulukta leboi kategoria. Jadi bisa yang mana aja Gauri itu murus ya dia tuh. Gauri lata-lata nama tutta maksud. Maksud tutta jangan kenapa maksudnya mereka belanja wes karena pasar tuh dia Gauri lolos juga ini. Oh, utama antara Mawarot bina di tiada jadi anak mistake kena laksanan Maxim markup. Nah, agar us kayak pilihan energi terbaik dulu ya kan.